production presenting Roman Father. Gila yome bonameto adoma charibi udazim obiani nido. Roman Father Mo Mary adoma shauma Roman Father me am no fast ya ba be kan for the ima o the brother asema there be asema wo kan e bi enti na okote fada ima o pe ya no do close brother na se for the ima na o tia me asema wo kan ya ye nya me suma kram so e tese wo fada ni mesira mu wura fi se moti mani mana o ye brother gitu so ye brother fada Paul we de mesere enti de mi kan nyina ze enumonyam na wo de ahye no ene titru mi because uni wa me na no obi mi fra me anadwo fada mi hia obebo mpa ya mame ne twasem tutosum ebu a uni wa me timi kokọ meetings ma fada ma adwene ho ahu se wona ho mpa enumonyam a wo de open enumonyam anasa obi wo ho a owo sika ba wonye show off ba fada me fada dabo de me pe show off me pese me ba nipo hu say yes fada dabo is here they make an order asemi na o kan so we give me talk me talk atain asemi no o me asem no di na sister na den asemu di ka jeje hu na ye nipa ne de oti a wa ye hu adwuma tika na o kan kosi de me ka kosi ane se krom hene afle me se bo hu se dwumadie na medina so na opese wo mu nhyemen munyam enti se no o hene ni show munyam opese mu nhyemen munyam no ade ye be ya so o se wo hu se me hwedomo ba enti fada menya 3000 Ghana cedis o de papa fole 30 million wo wanya 3000 o ko fa na wan fada eye asumpa me som ana hwan de ma wo eye mian kasa misika menya ato me fada ba so ato wacho na me pese enka minya ka bi na minya beye memfa ne se mempeka wo suru bebelesa minya ebia memfa nse fortune num ana Toyota Prado num ana se minya G-Wagon de muntimento yati asole kra ya budget endu se munya so munya Camry Spider bia ka me fa ne sa ayento ma fada na wo pen ya no dodo fada anya me sumun so me ka sama da be na ba o de ka ka wonu tu obi se wasem se ye to ma fada sa na pese me e ka no pese o to ma tu fada ma sem ninsi se fada mina me wo dwete de da o enti se de me be sron se wo umpe se wo be yusu umpe so be yo enti me pese mumwa me na mento na muko baabia wa ba beje enti se de aye mi sika enso me pacho sister me kita 3000 Ghana cedis me nipa bi kura afle me se me mra no be cheme 2000 account na ye 5000 ti me ni mu ka se de sisa mo 5000 ameni daso enti me stresen ka fada yima on de ne papa bo black akra na eni I ready enti no abewula adwuma yi enti no obenya 3000 Ghana bi amame nanka sisters obi a 3000 nanka fada wapebe 10,000 na 20,000 bi asomuso na wo fase o de atui no na wo fase ne ayise na me wo fase ne de me wo fase on na edi mani mama kwaje bosia 20 million na so 2000 Ghana intino de me di tumani ni se we di adesra we di enko bia 3,000 atui na me yitu a we na be 20,000 mate minim se
we nipa Ita tin wetin o mati ata ya ta ti ata. Ata me Father Penny kwa me kan ya mfa no. Aha no. Father Penny kura aha. Eti ene we Father Penny kura aha. Father Penny ase so beye. Mate. Mame mfa nto o mani. Asemu ye asemu. Sisters. Am say mo wa ha nyina. Eto da kura mo dan. Kakra de bebrem bia na mo de to mo ho niema. Bosumi mu na mo de bi susu dada mo. Enu amegina ha na me hu se mo sanso. Obi akura rubber bag. Okoto ni su kakra pa no kakra na mo de ko eye. Se ne muura. Fada dabo. Enu mere di na si na nemu o kan no. Se wo hia bosin efu mo. Asem papa, wo di asem papa. 3,000. Fada yima waso papa bobra. Ti wo so Ono kwa de metu mo ntwa fa. Yo. Wo ofase. Wo de bia na hunya nti di nanim. Na mon konko to ka no sense wo benya so afa bi so. Me die o se me fa 20,000. Ene nso no so. Oya de. Mon tie na so pem. Na mu bibia mon konko ye. O emia no meru di mu why? Na ensem bia wa. ya ti o me no obi gina ho. Me asobra. Aka me na me obi ko gina ho. Me tambe. ne bona ekoso ne den de ekoso. Me si me nim dia beti esi wo ban so. Me nim. No, ma wadi ne bibi wo ma bodi sie me. Dabi papa akomo ofi ha na. Akomi ani fi ha. Ano oba obi goro. Dabi so obi pese o se suma ne pese fa o ne mfa wa. Ma o ye na wa ka no as yo ensisi so. Me kwa my this step. Eh, Me na hia me so kwa me kwa ka chere ma na. O wai, sa mara na wo hihye no. Enye adwuma. Enne echina enne na de chie so ye dey. E ka wonu, pe bi ka chira wo ba no. odi kan yo. Na me no awo kwai. Me kwa mi na. Wen ko hye bela. Ya me tire ni se. Enko asam na maka chira ni se. Woni ne nkasa sa mara na wo enya sa mekuta hwewe. Wodie. Wo ba wale no. No wonyina do manim na ebusa ni so papa no o ma me animu ni. Obetimi ana wu ntibo ka sai obetimi wa bodam papa so obetimi wa bodam papa wo ko jemla ni tumu wi aka chem se mintimi ye du ade na ba mi how so o threat mo ha say ye bedu ma me medical why besem medical de besi bia no medical anyo akoshe na hifu we ntade ya ka se bi me ma me papa dia atare me kuru beta ma me de bebe fie bia beka ho asem we na hinie na yenye ndia we ta mu fra we se bebe se wo yeso wo tontale pa na no me ba o se canopy ade na na canopy ene ne o se na hi na me ba o ma me atale pa bene se oh aso atade me to ma no ma me no kura o ma me atade na ba ka se ti wa si wo we de wa try blade papa no kura de jai wo ni sika so an ko to ni ma no ko tire kwa ho me answer 5 wo yi atade ase o de be shit ayi kete so ada on so asi aka achiro ba de iwe nu mu hu se de tete na atare te san e wai atare hye me we mum de nka ye wasi we wa boda ma na wa hu na de o kana fada Oba Roma so fada dabo fada makasam uko wajiatu ana me cha sisters fada dabo mo ba mama ye boni o metene me nsada ko na makonya asem no fada enumunyam ba ekoma ye nyina enumunyam no me ma mfa ama umomu a me ma ba be hyew fada atade no umomu na ade bebre me oh umomu na ade bebre me fada kakra me kan say we good idea so me mo fanya ye nyina yenya eya sole ni wa mama wo se bi obesere sika o bisia oh ye ba no ye dua bese ne yete no fasi ye ba no ye kwasia elisia mesi ye kwasa mo fanchame fada mpacho ata woni wo butia te onya ta na mota no to wo bi fada do mo butia nya ye kete yo di ta na wo butia fada wo di wonya mesuza ni nwa ne kopa bosia odo no na ekogina eni kwan a obefa so ode na kogina no ye wasema sister so when see yenya se me bla me mo fanya there be yempe ye be fe torotoro sa eti sisters
eno mary asumdue mfa mo nko why ye mo nko enka mo enti mo nko ye pesika ne nto atami ni uta ka te 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 me tanka to me mbadi atami da e ba betia se mo mpani munyam mo mpani munyam osunu mo mpani munyam ema ye na mo ha wo mabasum na hwese de eno mary nti wo mabra mo ho ase bobra to da ekom wo ka ti o se wo mo nko pe 3000 so wo mo me nsane 90000 na wo me map 20000 ko ye 110000 Father Paul sebi etoro bia Father Dabo nsemu no a otaka kire no kure Father na nsemu okay ani hwe Father wo na timi adi matam Father Dabo no se yemfa yese no Father you may say wanya de Father wanya de oba ye na oka say yenjiska no ne ntoka ne ma Father Paul akaye oni ye penny Father no peka na say yenjiska ne fa kotoka da Father no peka na ko beta Father ka cho so peka moto kulo pe bi da 30000 na da no fa mami na me ne Father yi ma beba ko pe bosia e de asoso me hia ka me ko ba bi a me de mo beko ai we dey Father enfa ko ne wo ko pe sika no ne enfa Father Dabo on fa 30000 na me mo fa sika so de so what be that brother asole wo fa mfa asole ye be wo fa sika so de so Father Paul someone toka ya mami a asole obi abete ne de me na make asole no obi abete ne de Father Dabo asole no mete me bra Father Dabo bro me se me mete me bra Father Dabo bro wo fa Father why me ye Father enante na da bia menu monya kete sida okwa kumasi a Father bia yusuka na me okwa nkana ya Father bia yusuka oh say ewie bi na ko wie me pepe ho Father yima Father mumwa Father me nya ka na me ko ba bia Father Paul kan dey ye ne nya ade monti mase wo dey asan da baba ho no me fam toka ne ma Father Paul Father enfa de ade wo no Why Father Dabo okay brother kan mo fa no just o se o fata kan ntino e mo ya na asuna e wo mo me ka ma wa ati se Father Dabo the penny Father Dabo ka no asafu we inu mere kura nso ye da ye se ye metoka bi enfa mo ye ntone ne entoni china mati wontimi asafu no kokote odi so me da ka ma enye kokote odi tama ba so me da ka bia mati o yes kama me na me ka cho Father me see o ye Father scammer o ye scammer papa o be scammer me fatati sa Even 30 million emma ha wo mo atu mu asi ho emma eno mary so on betena abrabo kunkun no emma yin kope 90000 emma mbra wonu wo fa se scammer mon kwate mo asore mon ko na mon kwate mo asore why mon kwate mo asore mon na mo ma nyame asofo tene yensa etoda na ebu afu na me hwese ko bi atom so no ati mon sakra madwen wesi wa pampam se kokochinaka wesi wa pampam se kokochinaka Wati Father ade na omo yesa omo na mani pa ye boni no Dabo nyoma wo ye no Father also hwe na ne kasa menene nkasa Father mi tu ni kasa ka afre na me tu ni kasa ka afre Father bi mesi omo na de nti a de bia ye ntena se na omo ka nche me hwense hu na wo be ka kire me de munti mesi ma me nka kire Roma soli bia ni wa ya ska me omo da woni muska me sene ma me kura ma me ka ye secret me mpesa o Unim scam me. Father, my dream won't say. Me pese me no benya ntawa. Father Paul. Oba ye no wa boa me pa. Jimu ani frim. Me pese mon transfer me. Mon fa me nkokuro foforo na wa. Mo de mon transfer me. Mo transfer me a kwanya me amefa so atomika bia meto. De me pese me catch on say. Ma me transfer. Father na fa no nkutu sleep. There be. Father, mama try. Woman sumun penimfo mu. Father. Me penimfo na tena se ni. Father Paul, wa mama transfer. Me ameko kesiem. Se me shawase wa ha. Enti wo mama me transfer. Se kesiem mam tie. Se wunim. Na ye wadwen de wano keka se obeko kesiem a me kam papa nan. Me wro mata de egu. Me no be yiye mu nga. Tie. Wo fa na kokoro ntumi fo chinko. Me timi ko. Ene ne nkasa se. Mama som no obi atimi ko ba bi. Ye me ti atade no me David tie me de atade na che me de atade na che me de rozo na so ache kokote wo de na mum headquarters wo de
me come sika be de benya na me so de na brantan gina tie mo beto ka na mama ana me ko headquarters say me pamuchaw ya ti asole wo ha ati ye hu yani Father Paul ya ti odi ya ti asole owo kuro mu a ye hu hwe me ko minim say me de enye uroman na dia me de enye uroman asafu enye uroman eda so me enye uroman me na me ka kire wo so ye wadwen so be ko kesi ma enye uroman na eza so ni ye aha aso ni ye Father Paul challenge pre church challenge pre wo de wunim Roma me see challenge pre na Father Paul na ko we wo so no so Father ko se sasam board no the discato paint me see challenge pre mama o ma wu se ya ti asole wo ha ka do no me am do me meko sata se de no meko owo ase de no e ho na meko kesi ani meko Father Paul be aba ni bi mom Usi ni mpo ani ntwibo asi akwa meti ye. De pese me busi wase mo. Father Paul, na nchire eye to waso. Kono kwa. Uti aso me busi uti ni ye. Father Paul nchire to waso. Sa Father Dabo so e, on so nchire won de kwa de fa ne se otia. Enti wo kan fa fom. Na Father Paul so e. Papa mini nyina akoma so. Nti nchire no ka se ti bi hu kakra kire me. Wo betima te hu kakra kire me. Se Sunday Mass Father Paul boy no wo kan say Papa meeting. Na oba waafo a wote awade ase. Woni hukunu fie na woturu yonko enye oba bema. Enti sa wote fie hai. Ana hukunu ema ani ne di atrantwe wo fie ha. Sai na obafili. Papa nye se wonim nipa no. Wonim no. Na je se okokro kasiem e na waba. Me so okro ma me wonim se kofie dumadamfo no no. Me ne ko school ye bibia. Enti wo free kro kasiem aba na oba me fie ha be chia wo so wonim se ma wa. Ye se homework na mo ko school ye no ma nwie mo beto aso. Nebuzao. Enye wanim se abebe panyini hweme. Senior abe enye wani hweme. Nebuzu asemo. Homework na mo ko school na mo ye no. Ma nwie ana. Ampa afọ brakatu a hweni ya wawade a wote asie ebe ma me no ntama tete empanyi sike tu yiri bi na wantia ebetu yira ba yira ba se me keka kwa katkis me praza me nsabeka na aso a hweni ya wontima yi me rozu agu ho na mabobọ me bobọ wa na wansa kira be bo odua ka ho na makum Papa wo hwe ase. me da fam dada wonti me bo hwi ba do to aya twe me fam Ube bodua. me nam kam kira mani. Every summer 2 4 na want am the Roman never to nchen. No be. Ade. Wo de ya wani hone sa. Se de wati akra janam. Che wani hone sa. Ade. Ya kasech wo kasech na no afa kire. Wo se nko wo se hona me fi bai. Ade awade nko. Me wale wuni sa na no ate. Ka me wale no. No makale kwa to wo se de atoto fiashe na num. Esa wo kan wakoma sewa kan wakoma hwe atoda enya nyako wakoma hwe kan wakoma atoda nyako wakoma hwe dia wodi di wokunu no sabi mpredua sa na so no so wokunu classmate bi na aba ene ono so di free atwantwie okwa no oba okwa no oba wonte brofu a wonte kan ne se fa ne senka wanka be yode twantwie di ene se enka be yode o classmate bi o ma ne mesra na woni mo ma me classmate former minimum woni classmate se wanko school me tese woni mo classmate former minimum so wanko school unim se manko school unim se manko school na manko school kura etu wa wanko ada uko school kwa na wadamfo school for ni school madamfo en fan free ne edeko na ba ko ne ehia ni school na obi no ye wadamfo abra wonwale ye no adan wa wale nsoso anopa tututu na bla isi gate ano adan debo ko ne bebo no ankasa na so me ne bompu ni mpu se wa bodam a debo ko ne bebo puma se ne yaso adan me ka ka se wutimi ni nja adamfo ne enya atena na mo me pede a meba beto dako e wo ne wo mpaso mususem bia wo ka kire me o se wa ba hedai dako meba beto no e wo me ne mpaso se wo wa bonte na me se me mpa wo ba beto me wo ne mpaso chiremi ase chiremi wo se se me ni gina bonte ha no wo ba ha
ne fie no fifi na me se eye me ya ana me kasa ho a me da ko ba beto me ne me no ono no guy no so omo da me mpa me ne da so omo da so omo ya anu na mentimi hu se pilo no mo di bacho ahwan wan chire no chire mi ami mu mo da mpa no so amo ya dai ba fa man kasa o kan di bi ka ho o kan say me si so ba o hwe ne ha na ablante ne ba fie ha no ma ne da kro be wan say me ne te dem ho di nkom o ne o tiri so anu apampa so wo so wan kan sa what the kasa si so be bo mun fa ne se nsia na ma asew papa meba asew